Takže čaute, ja vás vítam pri informáčke. Asi 3-4 dní videa. Mňa to veľmi mrzí, ale idem na lyžovačku na Banskú Bystricu do Hronca, takže nebudú toľko dní videa. Ja som na takého špeciálneho tam dám pôvodne o 4 dní po lyžovačke. Čiže takto, čo som vám chcel povedať, že potom dám možno aj 2 videá, možno denne, keď sa posnažím. Ale negarantujem, čiže ja... veľmi vám to proste mrzí. Proste... po válke ide Radio Express a to je nepodstatné, to je úplne voda. No takže... chcel som povedať, že iba toto informačka krátka, že... idem preč. Takže sa neuvidíme 3 alebo 4 dní, ale potom... jak dojdem vám nejaké videá, dám... natočím nejaké a dám to na YouTube. Takže... sa majte a... vychutnajte si hudbu. Počkajte, to je přede to za Evropu 2. Přede. Nejem. Ale hovno. Evropa 2. Vidíte to. Je to tváč, že nič neuvidíte, ale sme pred nejakým domom. A môžem brať iba video. Tak sa majte a užívajte si života.